I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli namhla egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Angikwemukeleke mlaleli ehlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa iRhapsody yemaqiniso lebhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DSCDD. Lamhla ke ngolesine dintathu enyangeni yakholwane ku-2025. Mfundisi uthi kulandzela luhlelo lwaNkulunkulu. Livesi lekuvula litfolakala kubase-Efesu sahloko sesibili elivesi lelishumi. Lithi ngobe thina singumsebenzi waNkulunkulu sidalwe ngaJesu Kristu ukuthi sente imisebenti lemihle uNkulunkulu layilungisa kuqala. Incwadi yabaseRoma sahloko sesiphohlongo livesi le-24 ithi ngobe labo labadinqandi uNkulunkulu wabakhetha nqandi. Kukhetfwa kuyasebenta kuwe. uNkulunkulu uneluhlelo lolutsite empilweni yakho futhi ubeke tintfo kanye nekulandzelana kwato ngendlela lehambisana nalolu hlelo. Mfundisi ke uthi cabanga Johane umbhaphatisi njengesibonelo. Umsebenzi wakhe wonke kwakukwenta Mesiya atiwe ku-Israyeli. uNkulunkulu bekangamtshela Johane ukuthi angamtfolaphi Jesu, kodwa Johane bekufanele alandzele imiyalo yaNkulunkulu futhi alindzele sibonakaliso labeniketwe sona lesithi lowo loyawubona moya ehla ahlale etikwakhe nguye lotawubhaphatisa ngamoya longcwele. Lokhu sikutfola encwadini yaJohane sahloko sekucala livesi le-33. Mfundisi uthi ekugcineni Jesu wema embi kwaJohane futhi Johane wambona. Lokhu sikutfola encwadini yaJohane sahloko sekucala livesi le-24 kuya evesini le-34. Kwenteka njengoba uNkulunkulu abehlosile. Cabanga futhi ngeluhambo lwaSamuweli lekuyogcoba lomunye wemadvodzana aJese. Lokhu kutfolakala encwadini yekucala yaSamuweli sahloko se-16 livesi lekucala kuya evesini le-13. Samuweli wacabanga ukuthi abesamtfolile logcotshiwe wasimakadze ngesikhathi abona Eliyabi lobekanesicu lesibukekako, kodwa uNkulunkulu wathi hhayi lona ngobe ngimalile. Kusho incwadi yekucala yaSamuweli sahloko se-16 livesi lesi-7. Jese waletha emadvodzana akhe lasikhombisa ngayinye kuSamuweli, kodwa ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu athi hhayi lo. uNkulunkulu abengavele amtshele Samuweli ukuthi kufanele agcobe bani, kodwa wavumela ukuthi lokho kwenteke sigaba ngesigaba. Ekugcineni Samuweli wabuta Jese wathi ngulawa kuphela yini emadvodzana akho. Jese wavuma ukuthi bekusekhona lenye indvodzana yakhe lenguDavide lebeyeluse timvu. Ngesikhathi Davide alethwa kuSamuweli simakadze wathi sukuma umgcobe ngobe nguye yena lowo. Ngekusho kwencwadi yekucala yaSamuweli sahloko se-16 livesi le-12. Injongo yaNkulunkulu ngaDavide yagcwaliseka njengoba uNkulunkulu abemisile phambilini. Haleluya. uNkulunkulu uneluhlelo ngempilo yakho futhi luhlelo loluhle. Wente kuphila kwakho kwaba khona kude kukhadimulise yena futhi wati kahle ukuthi ukuphi elihlelweni lwakhe lolungcwele. Akudzingeki ukuthi ujake noma uhlanye solo wetama kufeza siphetfo sakhe ngekuphila kwakho. Uhlele tonke tintfo letitakwenteka kanye nekulandzelana kwato kude kuhambisane nenjongo yakhe. Mfundisi uthi kwakho nje kulandzela indlela lakuhlelele yona. Incwadi kubase-Efesu sahloko sesibili livesi lelishumi lihumusho le-Amplified Classic uthi ngobe thine singumsebenzi wakhe wetandla webuciko bakhe sidalwe kabusha kuKristu Jesu, satalwa kabusha kuze sente imisebenti lemihle uNkulunkulu layimisa kuqala ayihlela phambilini kuthi siyende silandzele tindlela latilungiselele kuqala kuze sihambe kuto siphile impilo lenhle layilungiselela kuqala futhi layilungiselele ukuthi siyiphile. Haleluya. Asithandaze. Babelothandzekako,
ngethembele kuwe ngenhliziyo yami yonke, futhi ngiyati ukuthi kuphila kwami ukwendelela udumo lwakho. Kuphila kwami kubufakazi bekwethembeka kwakho, futhi ngititfoba entsandvweni yakho lephelele. Ngichubeka ngithutfuka futhi ngenda konke longitfume ukuthi ngikwende. Ngeligama la Jesu. Amen. Kuchubeka nesifundo mlaleli, sitawufundza incwadi ya Jeremiya sahluko se-29 livesi leli-11, tihlabelelo sahluko selikhulu ne-35 livesi leli-16. Bese sifundza incwadi kuba se-Roma sahluko sesiphohlongo livesi le-29 kanye nencwadi ya Jeremiya sahluko sekuqala livesi lesi-4 kuya evesini lesi-5. Bese kuthi luhlelo lwetfu lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye, lamuhla kufundwa incwadi yemisebenti yebapostoli sahluko se-16 livesi leli-16 kuya evesini le-40 kanye nencwadi ya Jobe sahluko sekuqala kuya esahlukweni sesibili. Bese kuthi luhlelo lokufundza libhayibheli iminyaka lemibili, kufundwa incwadi ya Luka sahluko sesithupha livesi le-20 kuya evesini le-30 kanye nencwadi ya Deuteronomy sahluko se-31. Angikholwa ukuthi ubusisekile ke mlaleli, sisafundza sifundo sethu salamuhla. Angibonge nokuthi uthathe leli thuba lokuthi ulalele kusafundwa. Inkosi ikubusise, sibonane kulokulandzelako.